hari umuntu wamwe guse kuko batagusengera ku missionary tikiragera iki bwana sifiwe general giye batije gusa hagiye cyo gusengera tikiragera bwana sifiwe ntabwo kiragera kandi
Isaya abona Imana. Bwana sifiwe. Rero jewe naravuze paka na paka bzangira hano bzangira paka. Bwana sifiwe. Buri muntu agira inyota yiwe. Sizogwana mikoro kuririmba, sizogwana ibindi ariko nanje kubigaho Yesu bamuvugira ziruka paka. Ico ni umuhamagaro wanje kandi binasaba mutera inkunga nariyemeje. Rero twegereje abanyagicaniro bose tubitekereje ni mwikubitira amashi. Turiyegereza timu y'abawesoye mo undi weso na abikoya abayumbe bazaberekwa bakuta kike ngo wicaye ndababara ariko usanga nageza nsobaganye. Hari umuntu uzutarama iki gitarama akimerita izo tuzemere uhiyakare cango hari umuntu utarama igitarama akimerita. Hari umuntu uzuririmba kuririmba bimerita bimurimo hakarundi muntu uzupapira tegereza igihe cyo guhabwa mikoro ushaka kigere bayiguha. Tegereza igihe cyo kwakirwa kigere babuzo kwakira. Tegereza igihe cawe cyo kwa pastor kigere bazogusengera ku bureveri. Hari umuntu wamwe guseka kuko batagusengera ku missionary tikiragera igihe. Bwana sifiwe. General giye batije gusa hagiye cyo gusengera tikiragera. Bwana sifiwe. Ntabwo kiragera. Kandi musikizogera. Nta muntu to nene. Nta muntu kwitambika. Bwana sifiwe. Rero niyegereje iratime bamitera. Ndiyegereza abakobwa b'igicaniro. Nimuhaguka mama b'igicaniro bakunda kwitabira nkarakane kushize bari bo gusa kubera kubaza wadi muhaguke ba Beti muhaguke bari abana bose abatambye karakane bose baba mama muhaguke kutuzavurira ngo tuzajyumvikana mukubitira amashuri y'abasore. Mwese ndabiyegeza muhagaze ndaca bavuga ijambo kurindi muhanza muhaguke mane batindeho umaje bagukaguka mama abari bagusure baguruke haguze ko mudakunda ke ndegereza ari naho kitote mama nyazo na mutaranyi mwisi oya eve reka mpeke ya abanyamuryango b'igicaniro
kandi ibindi birakorwa muri alternative. Imana igumugisha mbege mukutira abashoma amajevoni ni umugore wanje ariko jewe sinzandobanura ku butoni mubara nk'umuntu waje gutarama igitaramo kimufitiye inyungu ku giti cye. Bona sefiwe wakoze kuza gutarama kimwe n'abandi bamama bose. Imana igumugisha. Ndakira ari social wacu uno mwana afite amavuta taza si kandi umeze neza. Naramubonye igihe twakoze trip y'amakuru donating ibintu zose bigenda neza. Twegereza madamu w'umuhanuzi bita Napoleon mukuzira amashuri mwiza neza bicanye kugira ngo bari babizi. Nawe ni sociale wacu mwiza turashimana ko yavuye iriya asigaye aba hano. Imana igumugisha. Arine Grace ni wagaze udukingurira ariye twasengeraga n'ubundi turacasubira ati twavuye ariko ni warushinzwe kufunguzo go hariye n'intebe n'ibiki. Grace yari yarabuze yako yagarutse mukubitira amashi. Grace peace yemwe mukunda peace niyo wa mbere zamera kigitefi peace. Imana imumugisha afite amavuta yose taza siba nawe mu bantu batazasiya muri kino ahubwo buri gihe atuzanira umushitsi. Peace turagukunda igicaniro kandi tuzirikana igitaramo kikurimo. Imana igumugisha. Amen. Ndiyegereza umuntu wese wita ngo umushitsi uretse hano tuba twishuye tafadhali. Warankupse umuro wa ukuna murisha Imana yabwe ishuri. Niyegereje evangeliste buku. Imana igumugisha. Turaza go eveke araza gushaka kurya mu kebera karirimbo naho kuvuga utumwa wakaca wa gatatu. Imana igumugisha. Ni inshuti yanje kandi uyu mugabo yakoze ibintu muri kino Kigali. Yarereswe apana Napoli tafazana. Yarereswe apana ngizo kwereka gusa n'uzi. Yarereswe rutonesha. Genda muzi nageza mumva ki radio by'ubutari. Rutonesha abantu bari numvaga farumasi na rutonesha. Rero so kumwa satani naguke tumukubitira amashi. Umuvuga utumwa wacu aza kudusengesha kandi anatubwiriza. Imana igumugisha. Tubitekerejeho ntange mikrofone mureke twese ati muzo nzobataramira uwo muntu aba bakunda. Kandi uyu mugabo n'ufite ikanisa rikomeye muri Mbarara yose niwe revera wa Mbarara yose. Afite urusengero rwiza ibitende byose muzamuna biza bibuganje iza Pastor Kadiri. Ni umukozi w'Imana ukomeye. Kubw'icubero canyu muhaguruke twakomera amashi. Mukota amashi mwese. Ni nawe uvuga utumwa wacu uri men. Abandi barakondora utoresha twacari kumwe Moize twacari kumwe ariko muvuga utumwa wacu uri men Pastor Kadiri. So Pastor amagambo Pastor Kadiri ko tubwiye ngo yaravuze ngo uzomushimire Imana. Ibizo wakoze twebwe kubivuga nk'abana ta gaciro ariko wumva yuko kuburi hano nk'umushumba biyesha kero kutwageza agaciro biduhesha agaciro ku Mana habe natwe bigira agaciro. Ico Imana yaguteretsemo twiteguye kucumva. Imana igumugisha. Niyusa ndibaza soje karibu.
ongera ukore.